isipo rio komanyoka guika igotamia miti o rio begitero wana bakoranga ingikaria onyomia miti. Okay, isakaleri negendire ngo kwari somire isakaleri egentege tamani naora late abantu barakura mutanga ni kwara ingo anya kwaso marisa kali umukungu wo muha na koradanga na kwete ane na chana roro mwana oye na koradanga ane ngo kwara barenga abandi yoni sakali mwaitana bono egento kyango kibuya ntaite ko chapera ngakoru ararete ogakuyu miaka ya chile ame 10 urwa akwete aye igona ende atanya kwaleta mukungundi onye mbasa tabani uliromoke kanga na baba bwata abana bakuwagura osebona abaka mbere bakuwagura bolia abwato mwana bakole okuwagura 0 years lakini nawe kromo wako ngama ene oru musacha otimokire oitetobote asiritalia Yesu. Amen. Kasaja baliga nababwate miaka 60 70 na anakonya batabanga ndoke pale mwana ndoke pale musaya ai mukango bono yongo chakane bono nga oru musacha otimokire onyasaya na kia malika batebanga okoba nechingejo kyobo nyasaye amo no wisaneka no konyora kore naki okonene asabantu balia banja inene buku igona asomere first Timothy 6:6 ulibanja inene buku barate bang yonko yorani aba Timotheo yeritangani isanemo wasomera begwa abalinde mwezi namba Kristo utatiga bukunzi kamwatiga na yore bokum kumbura kene kowa nechinge ndo chobo nyasaye ama nogo isaneka no konyora okeyo au mure moya koraiga na biakewa dayo konyora mosaligo atewa kwawa nechinge ndo chagendo ki chobo nyasaye egete tamani omonto otara kwa sobo gimobo karawa nechinge ndo chagendo ki chobo nyasaye na etige ko emiaka yosinga nkwanya koba mo Kristo na ekaba twachimbo chobo nyasaye antara nyasaye omagoteba godliness and contentment. It is a great gain. Yani owo isaleka sobo gimobo negente kenene abantu abange baruwaliye abantu abange bakure abantu abange bakure before their time asengecho yowo taisaneka chingende chokoba na nyasaye nowo isaleka negente kenene abana nyasaye egento gia konyiro mugako yo aikira matuka amange no kobane chingendo chagendo ki chobo nyasaye onye tuwetiane bobe kwangu iga haleluya amen kabane chingendo chagendo ki nane isanika meta batomba mbale batayiwe isenika sobo mo kale rigere rigoro go sero iseneki imo tiana bate buno ta iseneki nyasaye iwe istominto ebu kwe watabanga we were created awatabanga fearfully and wonderfully yadara somo kitabu kekrokonga Zaburi 139 verse 13 and 14 na kwa likike Mungu wake akimwalika mukungoli yakwa mukungoli kasomere ngayachi mwa sente na ataiwa Zaburi 139 basi toje kugoipa kumbura iko kanyabakungu naye watongete ebirasenda ya neime naye watongete ebirasenda ya neime ni
nigo kwambwatanete amo asenda ya baba nigo kwambwatanete amo asenda ya baba nigo nkogotogia kiagera na tonge tu asenchera yokumia na eyogo ichania ogokora kwa kumia diga yo basta oyo bwate ke songo ona sesi mime kumora oyo bwate ebuku eji musacho yegorite musacha naye kala kumura ke songo baba ne rigori efasio time ara bata bachibe saro ebuku bingwe kwana. Okay, 139 verse 13 and 14. Yes, you created every part of me. Yes, you put it together into my mother's womb. I praise you because you are to be feared. Yes, all you do is terrible and wonders. Yes, you go manage you go tongue wonderfully. You go tongue fearfully. Digere enchero no si yo memero karo sigua. Enchero koragera or memero akoba. Yagere ingo manyere sikuchuji. Yan fearfully. Yasaga korosa ni ko ligitega mo ko boika. Ayire tanya ko ito. Yan yasaga korosi ko ta korosi. Yan yasaya digite. Yan fearfully and wonderfully. I can't get it. Yan yasaga korosi miura ka korosi miura embura ne tu embureta chinda. Embura ke se aje uchi. Yasaga gotonga fearfully and wonderfully made. Bale kamore moyo gwete buna kwares. Fearfully and wonderfully made. Kale digere yasaga korosi ni michele ya. Yasaga korosi ya magorama ya. But now ndagere abatabanga abantu bakuruku bantu mbaisa negetinga nyasaye buya batongete abate bakurusi yasama mocho nyasaye ta ko mocho te gotu wono koro tebanga nyasaye mobe wa korete ha bali kamuri reji ina chabu fearfully and wonderfully nyasaye ta ko mocho te matomanya fearfully and wonderfully man yasaga korosi bichale biya yasaga korosi ni byogi biya biko tangi buse lakini abakungu bagire mama itinga byogi biko takamire buse aba nani bakuligike tu ai pencil bakanye byogi bakungu no mole bale kamule naite na manyire ngara te basaburo rengere ekiagera tu isanegeti no mobero yuna yasaga patengaki abo tongete abakungu ndigererie bakungu nabara bawo kwa mama gurba kabusungu street geta bakungu mokungu no ikastenga ziki kama jabu te ko yinjo ziki kubosoku mangera na mangi mwa ka bakungu yakobe baka busungu fearfully and wonderfully atiga mo kuigwa fearfully and wonderfully na manyombo wako unararete omonto yo mo ikano retire kama kwanya sike ya Yesu aya na bera wasoe mumbi kiana no tesa negati una sago tongete ya saga teba bakumu baikore karongi bakumu bakurunga rongi nge wete ni mumbi weta ya saga tongete weta ya lengo mbone weta yacha Tirongi tu akonyirwa basanya tu akonyuna 40 bakungu bakaka imebone rongi elielibu ana bae de gwe rongi te kuwenda mukungu kabegete rongi ukagane kira kitakia chiyani kono musata kole buo omeke rongi inyaro kayage beke rongi mukungu kabeke rongi elibuya ko sere bobe tiano lulimo sisibe lugulimo tibe kwa bwero nono le yawo musata bako beke ya ilinyo
Muyagi atire. Asaba tobanya samba le kabate biringa mangana ya kuyale. Yasaba konya sekretari ya Yesu. Mwako yogati moka nayo nyolinga nelimo iko konya sobo gimobo nayo njoka mukungu timwanya nyengoko amanyinga nyatigagende. Bantu bali bakoranga amanyinga yengoko likako genda sara. Lia maguru magoko omonua amanyinga yengoko. Fearfully and wonderfully me. Bali kaba na bakonyirake. Oyo gonchoka nyasa mokonya sekretari ya Yesu. Oyo gotama korengati. No tama kwegu. Asara tei. Aba no gende como veroko ena mataro no akarita. Ono tegere mbara ndiye iye yarenge fight away. Iye ilikuwa kwa mkutasari. Ono tegere if already you have switched off, now turn into listening. Death is something each and everyone that fear. And in death, we understand that one morning, as you are seated here, one morning, you will be in the box, and men from far and closer will come to comfort your family. And you will never what history they will speak about yourself one day. And this topic about the dead, we have to discuss when we raise in the morning, afternoon, later in the evening. We have, because through death, we know there was a man called Jesus Christ who died. And we know he has power over death. And this man died because of our sins. And we have victory and we have hope. Nga mosaja mokungu onebuensi owokwa ime ya Yesu ogimamba kwa tengaki mboreo dale watebanga ama kweli abantu otonya wete lakini atebanga oikatokwane ama kweli either your husband, either your wife, either your son, either your daughter or your mom as a family, he has to die. Oyo mo ikaku prepare that one. As you prepare other things, also in Kiriut amangana adet, because America whatever, everybody be arengo, bigakubi karuo, everyday be ache, and everyday be che. Don't thinking you are the only woman, you are the only man on earth or above forever. Etabugie koronga ekresest, omurandia ye mwenye. Morandia ya mwenye na amanye ibungo to koli kekia to gati asibiko chiko okonya yale kama nini ambaye anyokomokero kanga na mkwayirira basta Biblia yote amegasa kwa morandia ya mwenye ekegolie kemo nigo kegweta ekegolie kemo nigo kegweta na ekende giacha Kolende ense nigo egendererete kobao. Ense nigegendererete kobao basa kalabekera bugo. Ngakiateba. Kegorie ekende ekaruo. Ekende kegaso. Okamete naye guacha okorunga stoa. Bantu barabe. Monte gerere. Bantu barabe koliga. Barabe ile tayya ebalo guachire bono. Mosale tayya guachire ngaro bwata chinguru. Everybody be aruro. Nane vine mo chabire. Tania yora chako teba kende. Esera vega neto como. Teba ngeke gorie kemo. Ege koba. Ekene kiaruo. Ekene kiachicha. Ekene goja kere. Kuna wana kegori tu asoire. Kuna wana mwano yoyo. Kegori kiabo goja kere. Yeki simikie ako batai esimi. Oyo. Ona araja gukorama na bora ibate.
kia kale esta moten kale kwa kakari ko mani na ko mani kwa lero lini awata kana yura gede na yura soko korena Musana na kabuat dua sakis. Kubuat anak oyo kodeni apa lagi? Oyo kowa. Kau musana tadi kira kau mikir. Ya ini drop mu. Aduh cium mau kunggu kubuat pecikiu. Aku peneliti kuliah ngan di. Banyak banget kemut. Kau buka kurusan tu mai tu pun ada apa orang. Tu mai tu pun ada ini. Mau tujuh kau buat hanya tak sekira mana. Kau sekira ke mau ini kau tak milih. Everybody biachire. Ama sekali hari ni bawa sikit bawa kawa boleh, bawa mula bawa kaya kan ini. Kita korang montok mana ni, bawa kaya kan nak kita bawa korang. Kita hari kau tak mana, bawa kau tengah. Na euro je kita bawa korang. Kan? Kalau kamu nyubuh. Kali biachire ni be. Kau nonok kau nyuam mana pun. Mau kunggu amat banga. Miak kayu kau ibu ya kau dengar. Ke, tindi ko nya kabak mo ditalyo. Ya kontra kitibon. Di ko iye bibe. Baka da mo ali ka batindi bo ni mo kanye gid. Mo kungwa ko taba nga bebo, bebo. Ora ka na chinyanya. Ko mo sa chukuru nga bebe. Mo sa chukuru ko bebe. Bebe nas me como. Musaja ruko ngapipi asipeke na wana barbon baby ngali bebo di baby dia ne ora tane chinyanya yani kono yu musaja ya sare ketiri kampi ekiare aba tenge ngeto kiale kala mwanti get ora ko kala mwanti get ke wali ke wote ke dia baramati kiare anda iye wali biara baide basada mora wali biara baide naye nganya mora kakabo monto monene basada bare banyu omete lakini batanya ko nganya kurwa sawa sawa au tarana basa utai ko mayanga na bete monto ibe Jirong nya ne rongi ya je ya bai siba la 2000 Iya kurang nak kamata, nera kau dengar. Lepas mak nera begi tu, oh sacu pun. Kau orang nanti temu kau dengar. Kalau kamu nyuwet ni. Dah berarti kamu ikut saya. Ya. Iwa, mana saya kau terlalu basta. Mana saya kau kuat dalam mukungu ayah. Mano yani yako tabi mkubwa yana we have to die. Why? Because we have seen God. Manoa omo somo nyasaye ko malaika ko batayira o batelia mangana maya igoroyo gotoeka o magatebanga mukungu igato kwikiaga twaro nyasaye iki ayota ke toro manya gukua na some kitabu hikyo kitabu kiko kwa Judges lera abagan gosen 13:22 basta ngoiko 13 aha ngoya wa abagambi 13 emerongibere na ibere Manoa agatebia mukamo mokae amaene oikatokwe oikatobe moyo tokwe oikatokale maki tokwe aha ekiagera twarorire nyasaye ekiagera onya ndimo yukanga kimwate aba twarorire nyasaye iwo intigira bas ngakiate aba Manoa agatebingo mokae amaene oikatokale maki tokwe ekiagera twarorire abate koro Guarda loro Yasai. Ingota ke toro manyago kwa. Yasai. Akiga mwambise ile woi. Okonga ndeke orare to monto ya
manya kokoranga ya mano wateba omukungu olikatokwe etiana twamorlo maboria nonya sai omanye gukwa abateba bateba banengaki mokonga gachire nyomba yo Ingubono mbiyanga. Lakini kwa esina tirere ngaki yoki watira ne nyomba ko senya sai Nyomba. Akiate akiwo mwalimu tabango amairo mukungu na tokwa twaro limo twaro nyasa aiki gwitoro makuwa sisi nanyo ndaba zobale bakateba ngaki waru kwa kane kura yo mwali onye kukwa kole ngaki gwererani akia sina ari komeka gwererani Aki mo yele ngakiate bamano atebete amaene mukungu na tokora maki na tokwa ade na tena tokwa olikatokwe kiara twarani ngo yasa kwani imosie mukuni ya kwa kwa ngote kwa tele kwa ngote kara abe kwa kwa ni na kwa na tamu yeye ngoli ngati kwa kwaro lili Oyero kirire. Oh. Deo. Ngakiateva. Mokungu. Na tokwa twari ngo. Iwa. Ala tokongo kwa sogi mo vesto mitu. Para ronya sai. Okora nya sai go, mwabela basani ngo. Na nya sai. Kamo mosani nya sai, otara kwa sogi mo. Kamo mo antio nya sai. Kabari lumaria nya sai. Kamo mokungu nya sai. Kamo mosati nya sai. Ata basaja na chikoro le kwa ye yangu betenga. Basaja amba oyo mubweka ni tobe. Asara se kwa. Asara kujia se timu elia. Basaja oyo mubweka. Lakini onye ni chikura. Onye chikura basaja. Kuku ngelo betu munyo matara wika. Aho kwa kugiye kurete chisi. Ukugwa masaka wa tanga na kumitira batosini asirike ju. Manyoka abatoni bwato amusini na kitanya koleka batamo kutia sobuluti wanya sai. Bakanda ngole wiya kono. Ai moigwete bobe. Basacha akiateva omukungu na tokwa twaroni ngo. Yesai. Ndugu biashara. Akiora kumo sajensi otale koranya sai. Ogo kubune musaj. Ka kumo sacha kuno musajo nya sai. Ama waraika jare ndembera ya sekretari ya Yesu. Eho. Abasaja baru oma etebo wakono yesta kwanja ngaki. Jeni tatenenge sei. Sentenengete asamangana ya sai. Amen. Eho. Mata senari kiwa bisioko gele uchuku itanga ayo. Tayo. Lakini ya mangana ya sai. Yani mrogo wake simira ya saa tegerete immediately. Yani usigari se koga na mroje ningete. Kali sikara kike. Ito ko. Ekiagra maino ni dueta bere, ibaye hasara. Ano mwegede ekieni bionsi. Lakini ndo kwa nya saa. For so God loved the world. Yes. And he gave his only son. Whoever believes in him will never perish but have eternal life. Amen. Ewa. Ata bantu bense na babara bemba manya. Banya siasa na babara bemba kumanya. Na kini omosaje na aroko ma our fire which in heaven. Amen. Ewa. Eruoti. Ati omosajuri my father, my redeemer, my savior. Come address at 10 time. Lakini tiamba bolia basaja mura mwanje tabanya siasa. Ndiyo ko wake siminga regamu mwakire bono. Yama kwa mteja muri nabantu. The door and I will open for you. Yes. Ewa. Mara ngamuri lei. Ngwaja mura musajo yuli. Weka. Weka neto wakire koko. Amen. Mwanje ataba no kwa warolimo. Ati mwalenga. Nakiateba manasa ate lyoyo mokae ama igo mbale eba eta igo se bali na igwana yi
Baramo akamutenga mokungu. Ele suiti mara kiane. Omo feyone. Na tokutu arola mabori. Ewa. Akini batigere kama ngoita. Ata Yesu awo mosani wa sekretari ya Yesu. Omwako yo ngakiwa tabi. I'm asking you a question. Mondo na ko boligesi. And did not tell. If God gave you that year, you misused that year. Why again do you want this year? That's how on you wake in the Akamusi. Tora Korakin, and it's a toy watch to get a little you. You're one about. Or on your net or secure a maribu, or what the Biakayons. I don't mean to secure you. Oh, yes, I will comment Ramatuko. Yes, I will comment. Now, where are they asking here? Monganara, you can go, Mongo, make it a young girl. I can't go through us. Was what you Mongo, Mongale. Mongale, what are you eating? Eddie Corno. Materia chore kemo. Angkanya ke usah apa? Kono mukora ni gitu. Gua mula gua ekor. Ada jasa, aku musani wasi di tengah Yesus. Utara arara, aku musani. Nai gua jena mai pergi. Nai gua motor mau tengah ki, gua mula gua ki. Tumu sebenarnya sama kon, namanya sama kon. Kiara kon. Ini mah itu. Jenai itu orang usaha nasok gue na, ya sama konnya nih. Amen. Lewat. Aku musanyung. Kamu musanyung ya sah. Di bawah sama ni kamu kene kamu tabanga. Kalau mau taruh musanyung ya sah aku mulai dah buyo mutui. Kalau mau taruh musanyung ya sah, ni aku berorongnya tuh gimana buai. Kamu musanyung ya sah. Iwan sama kamu ngi. Merengani komi 27. Merengani komi 27. Aye. Mereng. Ada tiga kata. Tiga. Antum balik matum ini. Apa? Aska. Taransa. Itu banyak. Ini kai taransa. Nyasa oito nege tare otameru eme chano okonye ka gori range eme chano ine yonsi getare ototimo kya kiri toke Botameru emechano mechanene netonyora botameru emechano igon toko iroka ekiagera arena itwe basta soma emerangani komi emerongevere na isaro na ivere. Aha. Oko muiro komo nene nigogo komenta matuka mange asobogima. Aha. Kolende miaka ya mokoli amabe nigo erake igwe. Barenga baigwa. Eate banga okoiro kanyasae nigogo komenta geto kieke. Miaka kolende miaka ya bakoli amabe ngakira kole. Erake barenga moigwete miaka inemetwe. Gono kumwanjango nyasa. Aja nyasa asilitani ya Yesu yoro muturi itu. Amen. Nyasa abaseni me ya Yesu yoro moneno itu. Hallelujah.